салом ба ҳама дӯстон, ҳамсолон ва ҳама нафароне ки пайваста бо барномаҳои телевизиони Баҳористон ҳастанд. Инак пас аз чанд моҳи тӯлонӣ фаро расид лаҳзаи аз ҳама беҳтарин ва айни замон дар назди даромадгоҳи боғи фарҳангиву фароғатӣ ба номи устод Абулқосим Фирдавсӣ қарор дорем ва ин беҳуда нест, зеро дар ин ҷо бахшида ба яке аз ҷашнҳои бузурги миллӣ, яъне Меҳргон, ки ҷашни сериву пурӣ баҳри ҳама аҳолӣ мебошад, фестивал намоиши махсус баргузор гардида истодааст ва мо бошем дастандаркорони телевизиони Баҳористон ҳамеша кӯшиш мекунем то шуморо бо тозатарин хабарҳои кишвар шинос намоем. Аз ин рӯ биёед якҷоя ворид мешавем. Ки ба ҳамаи мо маълум аст, ҷашни Меҳргон ки дар фасли тира моҳ таҷлил карда мешавад, ин ҷашни файзу баракот ба хонадони ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ аст. Зеро бо омадомади ин фасл ва ин ҷашн ҳама намуди ғизо ва озуқаворӣ умуман фаровонӣ мешавад ва хони ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ албатта пур аз нозу неъмат аст. Вале бинандагони азиз, бояд қайд намуд ки ҳангоме ки ба хонаи мо меҳмон медарояд, мо бояд сараввал дар гирди дастурхон аз курпаву курпача истифода барем ва ин ҷо бошад яке аз бонувон ки ба намоиш гузоштаанд маҳсули дастони худро дар ин ҷо қарор доранд ва фикр мекунам ки суҳбат ба шумо писанд хоҳад омад. Рафтем. Ассалому алейкум азиз. Худро муаррифӣ кунед. Ман Дилороми Тавбак ҳастам, директори муассисаи давлатии ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ. Ташаккури зиёд муаллимаи азиз. ин ҷо ҳангоми даромадан ба ин боғ ба назар аввалин чизе ки мерасад, ин маҳсули дастони шумо ки аз рангҳои махсус истифода бурдед. Мегуфтед ки ҳамаи инро худатон омода кардед? Ин ҳамаи он чизеро ки шумо ин ҷо мебинед, ин маҳсули дасти ҳунармандони ноҳия мебошад. Имрӯз мо 164 нафар занонро бо кор таъмин кардагӣ ҳастем ки маҳз ҳамин чизҳоро истеҳсол мекунам ва мехоҳам қайд намоям ки ҳунармандони мо хостанд як чизи замонавӣ кунанд ки ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ бошад ва мо ба ҳамин чизҳое ки шумо дар ин ҷо дида истодаед, хеле ва хеле духтаро, ҷавондухтароне ки имрӯз арӯсӣ мекунанд бисёр мақбул мешавад ва бисёр аз ҳамино фармоиш медиҳанд ва аз он ҷумла мо ҳамин духтаронҳое ки баъд аз хатми синфи 9 шароити ба ягон ҷо дохил шудан надоранд, онҳоро оварда меомӯзонем ки як ҳунари худро дошта бошанд ва дар оянда тавонанд ки бо касбу ҳунари худ зиндагии худро пеш баранд. Албатта нафари донишманд ва умуман нафаре ки ҳунар дорад дар ҳеҷ гоҳ, яъне ҳеҷ давру замон хор намешавад ва чӣ хеле ки ризқи худ соҳибҳунар аз санг пайдо мекунад. Бинандагони азиз, ва чӣ тавре ки мо дидем ин ҷо болишту курпа ва курпачаҳои замонавӣ ки рангҳои бениҳоят ҷолиб доранд ва зебо ҳастанд, бо истифода аз нақшу нигори миллӣ ки чунин курпачаҳоро инчунин бинандагони азиз дар хориҷи кишвар низ истифода мебаранд ва ин албатта аз пешравии мо шумо дарак медиҳад. Умуман ки чунин фикр кард ки яъне ин идея аз кист ки чунин рангҳоро умуман дар мо фикр мекунам истифодаи ин рангҳои болишту курпача нав аст ва ин идея аз ки буд? Шояд аз худи шумо бошад? Ин идея аз ҷавондухтарон. Имрӯз ҷавонони мо бисёр пеш рафтаанд ва омезиши ду ранг, омезиши се ранг, рангро якҷоя карданд ва идеяҳои манамун расму нақшу нигоре ки ҳаст албатта ҷавондухтарони мо мекунанд, чунки ҷавонони мо имрӯз пеш рафтаанд ва ҳар рӯз як идеяи хуб, як идеяи нав ба нав, тоза ба тоза метавонанд эҷод кунанд, албатта ба мо пешниҳод мекунанд ва мо кӯшиш мекунем ки идеяи ҳамноя ба кор дарорем. Масалан, анамин чизе ки шумо мебинед, мана бубинед ки ин гуна курпача, боли
این گونه ارنامنت گویم که تماما نبود. عموما نبود و نبود. این یک چیزی نو است. البته بسیار زیبا است. رنگش هم بسیار زیبا است. هنگامی که همون کورپاچه و بالشت میمونید در خانه ارسته میکنید، دسترخوان ارسته میکنید و این کورپاچه ها را استفاده میبرید، درم همون بر چشم نمایان میشود. بسیار یک چیز زیبا است. و البته نظر به آن کورپاچه و بالشتایی که از متاهای دیگر آماده میشوند، فکر میکنم اینها هم زیباتر هستند و هم البته برای باز هم تشویق نمودن نقش نگاری ملی ما است. میخونه؟ بله. اکنون هنرهای مردمی ناحیه کوشش کرده ایستاده است که هر روز هر زمان یک چیز نو ایجاد کرده برای مزاجان شهرمان و مزاجان جمهوری پیشکش نمایند. البته جوان دختران را زیادتر به کار قبول نماییم و با ایده‌های خوبتر و بیشتر شوند. خب تشکر زیاد معلم عزیز، به شما برای کامیابی ها را تمنا داریم. دوستان عزیز، با این باشد برنامه ما هنوز آغاز یافت. ما باشیم میرویم از پای دیگر محصولات ها رفتیم. واقعا هم جشن مهرگان از آمد خود درک خوب می‌دهد، زیرا در باغ فرهنگی و فراغتی به نام استاد ابوالقاسم فردوسی همگان از تمامی گوشه و کنار جمهوری جمع آمدند تا یک نمایش بهترین را بهر اهالی کشور پیشنهاد نمایند و چطوری که خود شما شاهد گشتید، اینجا نه تنها خلق و مردم تاجیک بلکه سیاحان از خارج کشور نیز به این نمایشگاه آمدند تا از بهترین نمایش فروش محصولات ها دیدن نمایند و عین زمان چطوری که دیده ایستاده در اینجا همه ناز و نعمت قرار دارد. خوب ما باشیم پای دیگر موضوع ها می رویم. منیخترش ما کوشش میکنیم تا براتون معلومات های خوب رو پیدا نماییم. رفتیم. دوستان عزیز، در باغ فرهنگی و فراغتی به نام استاد ابوالقاسم فردوسی از 4 ناحیه شهر نمایش بهترین محصولات ها رو برای ماندند که عین زمان ما در نزد یکی از خانه‌های بهترین قرار داریم و این هم باشد از جانب ناحیه اسماعیل سامانی پیشنهاد شده است و چطوری که می‌بینید تمامی خوراک‌های ملی و البته چطوری که پیشتر قید کردیم طبق طلبات زمان با نقش نگار و با آرایش زمانوی پیشنهاد گشتند و فکر میکنم این برای شما نیز پسند خواهد آمد. اگر شما نیز میل دیدن از این خوردنی های خیلی بلذت را دارید، پس میتوانید به این نمایشگاه آیید. در سری سفره تاجیکی بانوی تاجیک نشستند که باز هم به دسترخوان زیب و زینتی خاصه میبخشند و ما این زمان هم صحبت میشویم. سلام علیکم مادر عزیز. چندین سال قبل این جشن ها از قبیل مهرگان، صدک، تیرگان قریب که به فراموشی رسیده بودند و از نوع احیا گشتن آن به شما چی داد؟ من چی فکر داره در این باره؟ همین هنرهای که میتول ایبان چند طور گذشته بود، رحمت به همون جنوب بوده که همین هنرهایی که ما ایدت بیاد گرفتیم در جهان معروفی گشته. ما میخوایم که این دفتر زیاد شود. چند گروه دخترها را یاد داده که و تدی همین جوان دخترها احتیاج شوند بیان همین خیلی را اخیط کنند در زندگی عذاب نمیکشند. البته نفری صاحب هنر یک کرتر ما میدونیم 10,000 میخرند، توقیف 100 تومان میخرند. خیلی جوان پیلترها میان میگن مادر جان ما همین توقیف شما در 10 تا تیار کرده و من 10
جوان‌تر گرفتن در نوروزی رفتن تو خود را دوام دارد البته ریسک خود سوری خیلی کند. در بر ما با گروه شوند همیشه گلدوزی تشکری زیاد. می توانید برای ما یک نوازش را اجرا نمایید؟ مرحبا. تشکر زیاد مدیر عزیز به شما برار میخواهیم و استراحتی خوب را تمنا داریم و لحظه های جالبی این روزنامه ما از جریان برگزاری فستیوال نمایش بخشیده به جشن مهرگان دوام دارد. بینندگان عزیز همراه با ما باشید. رحمت کلام شما ده سلامت باشید. دوستان عزیز ما چند پیش به شما دو سفره ملی رو نشان دادیم که خیلی هم زیبا و دلکش بودن، ولی پس از اون سوال به میان می آید که آیا همه این محصولات ها و همه این خوردنی ها آیا برای مردم هستند؟ آیا اجازت هست که از آنها چشند یا اینکه نه؟ و این زمان ما از نماینده دیگر پرسان میشیم. سلام علیکم معلم عزیز، خود را معرفی کنید. من رحمان بورا فرمانده بخش فرهنگی ناحیه سینوی باشد. بهترین است. معلم عزیز اینجا محصول دستی کیا است؟ همه این آماده کرده شده ها محصول دستی خودم. همه‌اش را خودتون آماده کردید؟ به غرض فتی روی کلام کلچای منجا. خوب این قدر غذا چند روز پیش آماده شده بود؟ این قدر غذا را این از سحر آماده کردیم تا دوی شب برای پیشکش مهمانانی عزیز که در وطن ما حضور دارند. امروز خیلی که فهمیدید فستیوال آزمونی عید مهرگان می باشد. ما برای عید مهرگان زنهای ناحیه سینا سخت خود را گذاشته. چنین طعم‌های ملی تاجیکی را خورش‌های ملی که وطنی رو و پیشکش مهمانان بهترین است و فکر میکنم بینندگان عزیز این خیلی جالب است، چون یک دستورخوان تنها محصول دستی یک نفر باشد و فکر میکنم که با لذت هستند. البته اینجا همه نمودی خوراک‌های ملی و همزمان خورش‌های اروپایی نیز پیشنهاد شدند که همه محصول دستی معلمای عزیز می باشند و خود باز نگرید و میتوانید چشید. اینجا فطیر مسکه است میبینم ها؟ بله. این چی نام دارد این خوراک؟ این لفکه کدو با اصل پختگیم. با اصل؟ این کدویی که با اصل پختگیم در تختون. کدو با اصل عموما چشیدن ممکن است؟ بله ممکن است. بینندگان عزیز من عموما شنیده بودم چند مرتبه درباره لفکه کدو یا اینکه کدو لفکک میگویند اون رو و آن رو با اصل در تفتان آماده کردند. خوب بیاد یک مرتبه در اینجا مزهش رو میچشیم تا اینکه در آینده لازم شود. بینندگان عزیز واقعا هم خیلی بامزه است و شما نیز البته میتوانید از چنین خوراک ملی، خوراک مردمی ما آماده کنید. دستانتان در را نبینند معلمای عزیز و شما برار میخوایم. ما باشه میرویم. مرحمت شما نیز اینجا اشاره کرده ایستادند که گیرید چشید، یعنی شما نیز میتوانید آماده چشید و خیلی بامزه است. خیلی بامزه.
бинандагони азиз, айни замон мо дар назди маҳсулотҳои донагӣ, яъне зироатҳои донагӣ қарор дорем, ки воқеан ҳам ба организми инсон хеле фоидаовар ва албатта болаззат ҳастанд. Ва айни замон бо мутахассиси ин соҳа ҳам суҳбат мешавем. Салом алейкум устод. саломат бошед. Худро маърифӣ кунед. Сардори риёсати кишоварзӣ ноҳияи Ҷаббор Расулов, Бобозода Хайрулло. бениҳоят хуб. Хуб устод, метавонед маълумот диҳед, ки инҷо чанд навъи зироатҳо ба намоиш гузошта шуданд? албатта кишоварзони ноҳияи Ҷаббор Расулов барои таъмин намудани амнияти озуқавории мамлакатамон ва дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҷаноби олӣ муҳтарам Имомалӣ Раҳмон дар сафарҳои кориашон ба ноҳия таъкид карда буданд, ки асосан барои таъмин намудани амнияти озуқавории мамлакат дар киштҳои асосӣ ва такрорӣ зироатҳои ғалладонагӣ ва озуқаворӣ кишт карда шавад, то ин ки мардум тавонанд захираи дусолаи худро таъмин намоянд. ва аз ин лиҳоз кишоварзони ноҳияи Ҷаббор Расулов дар асоси дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат дар майдони 3800 гектар дар тамоми шаклҳои кишоварзӣ кишти такрорӣ гузарониданд ва дар таркиби кишти такрорӣ асосан зироатҳои ғалладонагӣ ҷойгир карда шуда буд. ва имрӯзҳо ба иди меҳргон имрӯз ҳосили деҳқон бо пурраги пухта расидааст. дар саросари мамлакат аз он ҷумла дар ноҳияи Ҷаббор Расулов кишоварзон барои ҷамъоварӣ намудани ҳосилҳои пухтарасидаи худ машғул мебошанд ва ҳосил имсол ниҳоят хуб аст ва мо бовари комил дорем, ки ҳосилро фаровон намуда аз маҳсулоти кишоварзии худ бозорҳои ҳам дохила ва ҳам хориҷи кишварро арзон ва дастархони мардумро пурнозу неъмат мегардонем. ва дар Тоҷикистони ҳамеша баҳори мо тамоми зироатҳои кишоварзӣ Тоҷикистони биҳиштосой чихеле ки ҷаноби олӣ қайд карда гузаштанд, тамоми зироатҳо хуб намо мекунад. аз он ҷумла аз қабили ҳозир рафти дарав ва ғуничини шоли рафта истодааст, ғуничини мош, лӯбиёгиҳо. дар ин ҷо якчанд намуди ғалладонагиҳо пешниҳоди мардум карда шудааст. аз он ҷумла лӯбиёгиҳо якчанд намуд, ҳам лӯбиёи сурх, лӯбиёи атлас, лӯбиёи маҳаллӣ, аз он ҷумла мош, наск ва якчанд дигар зироатҳои ғалладонагӣ. ва кишоварзон ниҳоят таҷрибаи хуб доранд барои ҳам кишт ва ҳам парвариш намудани маҳсулоти ғалладона ва сабзавотӣ. ташаккури зиёд. ва мегуфтед, ки инҷо на танҳо ба фикрам намоиш, балки фурӯш ҳам ҳаст? албатта дар имрӯза иди меҳргон ҳам барои намоиш ва ҳам барои фурӯш маҳсулот бароварда шудааст ва мардум имрӯз ниҳоят хурсанданд ва имрӯз ниҳоят шумораи бисёри зиёди сайёҳони хориҷӣ омаданд ва чӣ хеле ки гуфтаанд ватан он ҷост, ки озораш набошад. онҳо гуфта истоданд, ки Тоҷикистон ватани мо. ба ҳамагон маълум аст, ки бо махсусан сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи пешвои муаззами миллат Наврӯз ҷаҳонӣ карда шуд ва хушбахтона бори сеюм аст, ки дар ин боғи фирдавсӣ идҳо гузаронида шуда истодааст. хушбахтона мамлакатҳои ҳамсоя бо мо ҳамроҳ шуданд. аллакай онҳо барои фестивал ва намоиши тамомҳои миллӣ ҷумҳурии Ӯзбекистон, Қазоқистон, Туркменистон, Қирғизистон омада истода аз хӯроки миллии худ намоиш карданд ва ман бовари комил дорам, ки дар оянда чунин идҳои бузург пайваста бо ҳамсояҳо гузаронида мешавад, чунки Тоҷикистон ватани идҳо ҳаст. албатта. ва ташаккури зиёд. ва боз як саволи дигар доштем, ки оё ба намин маҳсулотҳое, ки аниқтараш маҳсулотҳои донагӣ ягон тахфифи махсус ҳаст, зеро чанде пеш чанд савдогарон, чанд намоишгарон ба мо дар бораи тахфифҳои идонаи худ маълумот доданд. оё мегуфтед, ки нархи инҷо аз нархи бозор фарқият дорад ё на? албатта дар намоиш ки бароварда мешавад ба ниҳоят нархҳо арзон аст. масалан чанд сомон фарқ дорад? дар мисол гӯед. нархи 1 кило лӯбиё чӣ қадар аст дар бозор? нархи лӯбиё вобаста ба намудҳояш то 25 сомона нарх дорад. дар ин ҷо бошад ҳамагӣ дар 10 сомон, 9 сомон, 11 сомон фурӯхта шуда истодааст.
албатта ин пешниҳоди мардум ниҳоят имрӯз хурсанд ҳастанд. Масалан мош дар бозор 13 сомон 14 сомон, мо 9 сомон 10 сомони пешниҳоди мардум карда истодем. Аз ин ниҳоят мардум хушҳол мебошанд ва кишоварзонам аз ин ҳаловат бурда истоданд. албатта ин беҳтарин аст ва бори дигар изҳори миннатдорӣ мекунем барои намоиши чунин донагиҳои бениҳоят хубу муфид ва дар ҳолати хуб қарор дошта ва албатта барои тахфифҳое ки махсус барои мардуми тоҷик пешниҳод менамояд. Ва бинандагони азиз, инҳо буданд он ҳама зироату донагиҳое ки ба намоиш гузошта шудаанд ва албатта чунин ярмаркаҳо, чунин намоишгоҳҳо ки маҳз бо пешниҳод ва дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор мекарданд, барои ҳамаи мо ҳам фараҳ мебахшанд ва албатта боз аз ҷиҳати иқтисодӣ низ хеле муфид мебошанд. Аниқтараш нархҳо чӣ тавре ки худи шумо шоҳид гаштед дар ин ҷо бениҳоят дастрас ҳастанд. Аз ин рӯз шумо низ марҳамат метавонед ба чунин намоишгоҳҳо оед. Мо бошем меравем. Ташаккури зиёд. бинандагони азиз, ин буд ҷараёни баргузории намоиш фестивали махсус ки бахшида ба ҷашни меҳргон баргузор гардид ки аз боғи фарҳангиву фароғатӣ ба номи устод Абулқосим Фирдавсӣ пешкаши шумо гардонидем. Албатта чӣ тавре ки худи шумо дидед, дар ин ҷо ҳама молу маҳсулоти беҳтарин ба намоиш гузошта шуда буданду дар фурӯш низ хеле арзон буданд ва фикр мекунам ин барои ҳар яки мо хеле муфид хоҳад буд. ин ҷо бошад мо бо шумо хайру хурш мекунем, вале фестивал то ҳол идома дорад. Моро ҳамраҳ бошед, зеро дар дигар барномаҳои телевизиони Баҳористон дар ин бора бароятон боз ҳам маълумоти бештар хоҳем дод. Хайр.